Dotrajana betonska tribuna, nekaj 10 plastičnih stolov. Nogometna tekma enega izmed zadnjih kol druge lige Republike Srpske v Bosni in Hercegovini. Na igrišču so Bošnjaci i Srbi zajedno. Evo, Edhem, Omer, Đorđe, Marinko, Miličević, Predrag Petrović, bez ikakvih problema. Druže se, sinoć su svi bili pijani, svi zajedno su bili pijani, sad su svi mahmurni. Bošnjaki in Srbi, v isti ekipi, ne samo zaradi nogometa. Druženje prejšnjo noč je pustilo nekaj posledic, kar se kaže tudi na terenu, po kakovosti pa najbolj izstopa kapetan. Pa trenutno broj 10, Aljo Smajlović, on je i kapiten trenutno. Igrajo dobro, čeprav ne trenirajo redno, ampak to tekmo je treba dobiti. Pa trenutno se nalazimo na stadionu fudbalskog kluba Guber u Srebrenici, na Vidikovcu, i trenutno prisustvujemo jednoj utakmici, jako bitnoj za fudbalski klub Guber Srebrenica. Igramo protiv Mladosti iz Gacka. Nogometni klub Guber Srebrenica je zaradi bitke za obstanek v ligi nujno moral premagati Mladost iz Gacka. Na srečo ali nesrečo, eden najboljših igralcev Mladosti je imel na isti dan poroko, ki se je udeležila večina prve ekipe, v 5 ur oddaljeno Srebrenico, pa so poslali 8 drugih igralcev. Domača zmaga, zato ne bi smela biti pod vprašajem. Fudbal je u Srebrenici jedna od najbitnijih stvari. Pogotovo u ovom današnjem vremenu kad je samo to još ostalo u Srebrenici. Apsolutno ne postoji više ništa. Nogomet v Srebrenici igra zelo pomembno vlogo, še posebej v družbi, dodobra načeti zaradi tektonskih razpok, ki jih je pustila tragična in ne tako oddaljena zgodovina. Mnogima smeta što tu igraju Bošnjaci i Srbi zajedno. Srebrenica, mesto v Kotanji, ki ga je ustvarila rečica Guber, nedaleč od slovite reke Drine. Epicenter tektonske razpoke miru, ki je z agresijo srbskega generala Ratka Mladića in posledično genocidom nad 8372 bošnjaki pred 30 leti zarezalo v že tako tragičen in krvav razpad držav nekdanje Jugoslavije. Prvi genocid na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne je pustil v očeh mnogih nepopravljive družbene posledice v mestu, ki je pred vojno slovelo kot uspešno. To naj bi bila 4. najrazvitejša občina v tedanji republiki. Kakšne so razpoke miru leta 2025, ko so glavni krivci za genocid sicer bili obsojeni, srebreniški genocid pa je naposled po nečloveškem trudu predvsem Združenja Mater Srebrenice, sicer šele leta 2024, dobil tudi svojo resolucijo v Združenih narodih. Gašper Andrinek in Luka Hvalc v raziskovalni seriji Vala 202 Razpoke miru odkrivava zgodbe sobivanja na Balkanu, ki prinašajo žarke upanja in kažejo, da je vsaj premirje mogoče. Morda se žarek upanja skriva tam, kjer ga je pričakovati nazadnje, ali pa najprej, na nogometnem igrišču. Na nogometni tekmi na neko majsko nedeljo popoldan se je zbralo nekaj 10 ljudi, vseh generacij, luščili so sončnična ali bučna semena, nekateri so pili pivo in glasno navijali za svoj klub. Evo, mi smo sad ušli ove godine u 101. godišnjicu, znači ove godine proslavljamo 101. rođendan. To je raritet i... Nogometni klub Guber Srebrenica je leta 2024 praznoval 100. obletnico, kar ga uvršča med najstarejše nogometne klube v Bosni in Hercegovini. Pa zovem se Faruk Smajlović iz Srebrenice, muzičar, bubnjar, sportski radnik v fudbalskom klubu Guber. Faruk Smajlović je popolnoma predan svojemu delu za nogometni klub Guber. Po srcu pa je bil odnegdaj glasbenik, bobnar. Kad sam se vratio u Srebrenicu, ja sam okačio palice o klin. Mislio sam da neću više nikad svirati. Bubnjavi su mi služili za okačiti majicu i odijelo. Ko se je pred 20 leti vrnil v Srebrenico, je palice obesil na klin, bobne postavil v kot in tja odlagal oblačila. I onda se pojavila dva momka tu. Nazaj glasbi
sta ga pritegnila prijatelja in skupaj so ustvarili bend z imenom Stari grad. Onda Ahmed Ustić je morao napustiti bend i onda smo mi u bend doveli pokojnog, nažalost, Dejana Živanovića i Radeta Markovića. Kmalu se je nekaj članov zamenjalo, spremenili so tudi ime benda. Nastala je Afera. Nismo mi ciljano stvarali bend da bude mješovit, nego smo i njih zovnuli zato što su naši prijatelji, zato što dobro sviraju. Brez razmišljanja, kakšno etnično poreklo nosi posamezen član benda. Pomembno je, da so prijatelji in da dobro igrajo. Onda je od CNN-a, BBC-a do svih mogućih svjetskih televizija su čuli za multietnički bend u Srebrenici i svi su dolazili, snimali su nas. Ali ne zbog naših pjesama, ne zbog naše muzike, već samo zato što smo mi kao multietnički bend. U svakom intervju prva rečenica je bila 2 Srbina, 2 Bošnjaka. 2 Bošnjaka, 2 Srbina. Ampak njihovo zgodbo so takoj pograbili številni mediji. Ni jih zanimala njihova glasba, temveč zgolj in izključno to, da v bendu igrajo 2 Bošnjaka in 2 Srba. Resnici na ljubo, pred 10 leti smo to zgodbo predstavili tudi na Valu 202. To je nama počelo da smeta i onda smo mi počeli odbijati, davati bilo kakve izjave u julu. Kad nas neko kontaktira, mi smo samo govorili dođite u decembru ili u januaru. Tako da to nam je jako puno smetalo. Stavljana nam je u neku ruku i meta na čelo. Tako so začeli odklanjati intervjuje v juliju, ko je Srebrenica zaradi tragične obletnice vsako leto v središču pozornosti. Novinarje so vabili, naj jih raje obiščejo sredi zime. Bio jedan entuzijazam, bili smo malo mlađi, bilo je malo više ljudi, imali smo neke ideja, vjerovali smo da ćemo... Kljub temu je bil še pred 10 leti v Srebrenici prisoten nekakšen entuzijazem. Tudi ob reportaži Vala 202 pred 10 leti je bilo prisotnega tudi nekaj previdnega optimizma med mladimi. I to je bilo jedno čudo za Srebrenicu. Faruk Smajlović pripoveduje, da so takrat v Srebrenici delovale kar 4 glasbene skupine. Med njimi Afera, ki je gostovala tudi po Evropi. Svirali smo, recimo, turistička prezentacija Bosne i Hercegovine u Visokim Tatrama u Slovačkoj. Svirali smo u Beču nekoliko puta, svirali smo u Holandiji festival Mundijal. Ampak sve što je pozitivno u Srebrenici smeta. Kot da bi kakršnakoli pozitivna zgodba iz Srebrenice nekoga motila, je prepričan Faruk. Ovdje su nas gledali kao ko su ovi, šta oni sviraju, kako i nije sramota da sviraju. Tako da se to reflektuje i na fudbalski klub Guber, jer jednostavno Srebrenica je predodređena da bude mrtav grad. Glasbeno udejstvovanje v kraju, zaznamovanem s tragedijo, ni obrodilo simpatij. Podobno doživlja tudi nogometni klub. Srebrenici je namenjeno, da ostane mrtvo mesto. Ja znam reći nekada da se, možda je morbidno, možda je grubo, da jedva čekam ta juli. Razen, kot rečeno, vsako leto na začetku julija, ko se ubitim pridejo pokloniti sorodniki. Takrat ob spominjanju zaživi tudi mesto. Da mi dođu moji prijatelji, moji školski drugovi, moje komšije koji žive daleko od Srebrenice, oni dođu u tom periodu i ja imam s kim da popijem kafu. Takrat lahko Faruk končno s kom spije kavo. Svima je Srebrenica prilika da se slikaju, da političar da uberu koje kakve poene svoje. Obletnico pa vedno znova izkoristijo tudi politiki vseh strani za nabiranje potencijalnih političnih točk. I Srebrenica bude puna početkom jula do 12. jula. I onda sve prestaje. Čak šta više 11. jula oko 4 sata Srebrenica je potpuno prazna. Še isti dan, tragičnega 11. julija popovdne, se Srebrenica vrne v svojo glasno praznino. Ali je neminovno to da mi nosimo ogromno breme toga što se desilo u Srebrenici. I to ne možemo, nećemo i ne smijemo zaboraviti nikad. Faruk se povsem zaveda bremena Srebrenice, ki se ne sme nikoli pozabiti. Ali isto tako ne možemo živjeti samo u prošlosti. Moramo misliti malo i na budućnost. Ja ne mogu sad čitav život živjeti i mrziti nekoga, što mi je uradio ovo i ono. Jednostavno život ide dalje. Kljub temu ne želi ves čas živeti samo v preteklosti. Mora misliti tudi na prihodnost.
ne more vse življenje samo in izključno sovražiti. Življenje mora iti naprej. Trebamo ostatke ovih jadnih života proživjeti na nekakav normalan način, ako se to može reći za Srebrenicu. Govorim i za Bosnu i Hercegovinu generalno, a pogotovo u Srebrenici, gdje je sve stalo, gdje je sve zamrlo, gdje je politika uradila sve što je u njenoj moći da ovdje nema života. Tisti, ki so ostali in želijo ostati, morajo poskušati doseči nekakšno normalnost. Še posebno, ko se politična oblast trudi na vsak način to normalnost zatreti. In tako Faruk še enkrat, morda tretjič ali četrtič v pogovoru, poudari manko življenja v Srebrenici, kjer nedelujoča avtobusna postaja še vedno propada, ob večerih pa težko najdeš prostor za druženje, razen če nisi predan športnim stavam. Od hroničnih optimista smo postali optimisti, pa smo onda postali pesimisti, pa smo onda postali hronični pesimisti. Faruk je od kroničnega optimista prešel v kroničnega pesimista. Nažalost, ali je realno. Ja vam govorim realnu sliku, realno stanje u Srebrenici je takvo. Da li si lud, pa ne vidiš apsurd, jer još uvijek sviram rock'n'roll. Ovo je moj gitarista, moj najbolji prijatelj. I snimljen je dokumentarni film Pisma iz Srebrenice. Na Faruka, ki je zaradi bolezni na dolgotrajni bolniški, pa je nedavno vendarle, poleg nogometnega kluba, posvetil še en žarek upanja ob nastanku dokumentarnega filma o njegovem najboljšem prijatelju Samirju Mehiću, ki so ga klicali Srebreniški Bowie. Jer mi smo se dopisivali, ja sam bio u Tuzli, on je bio u Srebrenici, ovdje u okruženju. I on nije prešao od 95. ubijen je. Čitaju se ta pisma koja je on meni slao u Tuzlu i jedan fenomenalan dokumentarni film koji bit će premijera sad u petak ovdje u Srebrenici. Bil je nadaren pesnik in glasbenik, ki je med vojno ostal v Srebrenici ter kljub temu ustvarjal. O vsem tem sta si s Farukom, ki je bil v Tuzli, pošiljala pisma. Bowie je bil eden izmed 8372 ubitih v srebreniškem genocidu. Bowie je pisal takrat o absurdu, da kljub zlu, ki ga je obdajal, še vedno igra rock'n'roll. Pa mir je najveće bogatstvo. Ne cijenimo ga dok se ne zarati. Faruk pravi, da je mir človekovo največje bogatstvo in da ga nihče ne ceni, dokler se ne začne vojna. Mir ne cijenimo nikako dok se ne desi i zato ove mlade generacije koje su zatrovane, koje žele rat, ne znaju šta znači mir dok im se ne obije o glavu, dok mu ne prozuji metak pored glave i dok ne osjeti zvuk granate. Zaskrbljeno pogleduje proti delu radikalizirane mlajše generacije, ki poziva k vojni, prepričan je, da ne morejo razumeti pomena miru, dokler ne slišijo metka, ki leti mimo glave ali začutijo zvoka granate. Mislim da općenito mir je najveće bogatstvo koje čovjek može imati. Da li postoji mir u BiH? Pa još uvijek je to nekakav rat bez pucanja. Prepričan je, da je v Bosni in Hercegovini vojna še vedno prisotna, ampak brez streljanja. Evo 2:0. 2:0, prav. Nogometni klub Guber je prevzel pobudo na igrišču. Predsednik nasprotnega kluba je s poroke po telefonu moledoval Faruka, naj jim prizanesejo, ampak bilo je prepozno. Guber je zmagal 5-0 in se na koncu tudi rešil pred izpadom v nižjo ligo. V Srebrenici bo 11. julija letos znova velika spominska slovesnost. Ob 30. obletnici genocida lahko znova pričakujemo velike besede, še posebej zaradi dogajanja v Gazi.
Razpoke miru na območju Srebrenice pa še zdaleč niso zapolnjene. Kljub trudu posameznikov, kot je Faruk Smajlović, je še vedno prisotnih veliko provokacij, predvsem na strani številnih srbskih politikov ali versko navdahnjenih radikalnežev, ki še vedno zanikajo genocid ter spodbujajo etnične razlike med ljudmi. Globoka srebreniška razpoka miru bo tako še dolgo zevala v nesrečni kraj, ki je veliko bolj zapostavljen ter pozabljen, kot se zdi vsako leto 11. julija. Predvsem zaradi tragičnega bremena in tudi zaradi povojne ureditve, ko je z Dejtonskim sporazumom prešel v administrativno okrilje Republike Srpske, kjer pa je razvoj kraja, kot je Srebrenica, praktično nemogoč. Tekmo nogometnega kluba Guber Srebrenica sva si ogledala Gašper Andrinek in Luka Hvalc, ki sva Srebrenico znova obiskala po 10 letih. Priporočava se za kakršenkoli odziv. V epizodi ste lahko slišali glasbo nekdanje glasbene skupine Afera, za kar se jim seveda zahvaljujeva. Reportaže iz serije Razpoke miru lahko poiščete v podcastu Zgodbe, ki bova z Luko objavljala do sredine julija. Do zdaj lahko tam najdete zgodbo o vasi Balvine, v kateri so Bošnjaki in Srbi vojno preživeli brez prelivanja krvi ter še vedno brez težav sobivajo. Poslušajte pa lahko tudi zgodbo o hrvaški Petrini, ki je po pretresljivi vojni v 90 letih doživela silovit potres, ki pa je na družbo deloval ravno nasprotno od svoje naravne značilnosti ter razpoke miru zapolnil. Kroz život se ide hrabro, ide se snažno, prihvata se sve što život donosi. V naslednji epizodi obiščemo Sarajevo, prestolnico Bosne in Hercegovine, predstavimo vam 3 zelo osebne zgodbe povezane z olimpijskim mestom, ki ga je vojna močno prizadela. Obleganje mesta pod Trebevićem velja za enega najdaljših vojaških obleganj v zgodovini. I moramo zaboraviti misliti da se ružne stvari dešavaju samo drugima. Ružne stvari se dešavaju svima, ali sve ružne stvari se mogu preživjeti. Učiteljica Indira Buljubašić, politična analitičarka Adisa Busuladžić in fotograf Igor Huzbašić nam bodo izpovedali svoje zgodbe povezane s Sarajevom, kako so preživeli vojno obdobje in kako se danes soočajo z razpokami miru. Ne, nikad ne sanjam rat, što mislim da nije dobro i da se radi o snažnom odbrambenom mehanizmu.